Enti Rev Owusu Bempah abekasa amana no abedike si amano gasi ade. Buno regional MPP chairman Kwame Bafo Abronye Dc obebo na adwene akire so panyini Rev Owusu Bempah efa ne nsem beka say Plane Cràsh ne kwaranka Mahama ka ho bi on the save no ana face no o ma ne bo am ofre na wamfa no Abronye se masa jankwasi akika no kra ye nyabre ye mo ne jansem hunu no aha Penyah block media mesra say didi mo obe like video no that my boss subscribe button so na be keep notification con no latest update na be kire wa adwen dia mame e wo comment section mesra so ba so a no ahye video for so anya bi ahwe ejenum Kwame Bafo Abronye no asofo amoye hu se da mehu wei na mehu wei na nkomhye na nyame kire me na wodwa kura do ya dan say wo so si Duncan Williams say baba panyini wo so si so no wo ma so panyini kura ho hyehye no so for panyini mu a na Abronye ama no ho hyehye ne apne so teze o mani nya na ho me wojale apale ya o buduko ni nyina fa de nkomhye ne nsem na wo keka na Abronye tirim se wo masa so for nkana ntaz wo kasado as wo kasa do nyame eje no onye di efa helicopter crash na happen ya ma ne bo ama ene mutra Muhammad ewuye no se ne twam ye ene ne Rev Owusu Bempah ejina na so dem hono ko tumo se ono kra no abana da ku for the pencil na ke ku for the ba plane crash obompa ye etwamu na first plane we na crash ye no o ma ne bo ama o friend for 3 months o ma ne bo ama am picking the call Owusu Bempah ko ya na so dem ene no ko kasa tintine ese ai ono nanka accident ni Mahama ka hombi na ya onu le save Mahama jese minim kwa nkofa so save Mahama se onu ko chi Mahama adwen ama Mahama nko fru plane ni bio se de bo we chire mu se onu no save Mahama na even omanebo makwa be se oje ne nkwa ofra omanebo ama phone so omanebo ama ampeke ene se odeko wuye will never die. But if it is not yet your time, who God has brought to dwell under my wings. So Even if that person is in the mouth of death, that person will come out again. Unless the person is disobedient, obstinate, hardened heart, stiff-necked. Now, as they were performing their rituals and they were ascending in the spiritual realm, Elijah was drawing them down. I said to him that I've made several calls. For 3 months. I had been calling somebody to come and see me for 3 months. Because something is about to happen. 3 good months. So for 3 months, I had invited this person to come and see me. Weekend me Papa. He would say, "Oh, Papa, I'll come this weekend." And he kept tossing me about every now and then. More bintina baby kase enti adifo na hu unnim dia woka unyam nnusu nunum tontene kankan opo abowra mpaninum na hwe se wonti biribia me kacha bishop say papa catch up any someone na plane I move free Accra say Kotamale Accra say Kokumase Accra say ko baby antesa yanti asempa. So I Archbishop, I am a witness. I said to the Archbishop, he will bear me witness on this. I said, please say to him not to sit in any aircraft moving from Accra to Tamale or Accra to Kumasi or Accra to any destination within. When you said yes, do you know what has happened? It's not the last. It's not the end. I will end it here. Let's show due regard, due honor, and respect to men of God, men of God, my fathers, ministers, Ghanaians and ministers in Ghana. Me suffer penny, my grandfather, me modin, you will be so no binyam paibo, sense of who be. Me pana, my grandfather, you know, so ne asumesi bi enyam paibo no. Sofune France Messi on fan call.
ofra na onfa ena de besi anya si pran aya na mu fi say e kan keke a obetimi twe camera na odidi abuso patem Abronye no odi abuso patem na nkrofo ayedi Osofo ma me fancy wa ha na me bu yef hwe muntie me nyame asofo wo krom ha. Now indeed there are anointed men of God in this nation. Minim dia me papa Victor Osei aka kire me. I know what my father Victor Osei has said to afọ man hu ne niam bi concerning this nation and other things. Unim niam asofo mpanifo hu. Do you know the things that men of God in this nation see? Here niam bi afei me da simpo a bomb spiritual father. Thank you keke. Thank you keke. Afrisa nesai se nyame honhom na ahya ne ma muhia mo a obeye adenti na mo yesa ade no se muhia de a na mo hwehwe yen kitikiti mo saka wi a aya yen hia hwe afiri obi a ho but here osofo obi a wonyame chusu no a oye ken nyame chusu priest and a prophet ekan ho adentra o me bia e woni nyame but nyame ni nyina hye nyankopon e fe universal father na se e no me bia e wo dombi e ku bi a wonyame yi wo mo a susum o mu di o man nanim a honam mu umfa wani hunu e ye fact e din se na o kan ye no eno ana ne kwamba fo bronya watena se din na ayire hie no se ehene ha wo Rev Owusu Bempah wo nyame ni mo nyame onimo na wo ka se ye ompa ne sebu Mahama ene na omo maka no omo maka wo plane wo eye de na ompa ya nsebu omo ko wu ye no eye de na ompa ya nsebu omo na fe enkura 16 na wu ye no eye de na Reverend ompa ya nsebu omo Abronye se won kan no ntum na ye mo ne why areho yi mu ayi na nkom se ba enra mete bi obi o kan ne nkom se wie ye no na de atato mon kan kira Abronye se onye very careful masa me nwo fufuo emfa magi nkwan wo fie na odi adura agum di wo kan nyame sema aso kan nyame sem cha pasa me no ye ne munga mu a ebe ten first de no main boss na nkasa because adia na momo kano mo wi na mo akobosom so say ya Abronye sei enti emfa anya duma adia na momo kano mo di nyame din ka asema no mo fa kira akobutu bosom so enyama na mo butu so mo bo Abronye din nyina eye bosom so tim nyam foko nti get that nti wo di untro o wie ne kese or the warning atare so mon kan tira Abronye say onye very very careful. Oh munya dia mo de ti kroma no o preaching na mo preach ba be bom din dia obaye mobo nsema makeka kira wo no obaye mobo nti you ready say o pesa to abete dia say wo ti obi wo ye preach wo na wo di utro Abronye mekasai o di utro say wo frɛ obi ana wo koyi obi adanse nti o di utro because o di utro nyenne o di utro Ghana ha nyenne ye nyina nim say ye ti kromai ye nya 1992 constitution no every 8 years bia yesesa aban nti say e ba beduru 8 years no na sofu bi se nkom se party na we na ba we ni a enye nkom eye psychology no yusu eye psychology ye nimni nyina because eye adea e wo ho a be ye Ghana fo su se aban na otiso no oye papa o onye papa o ye de 8 years no hu ahi ye de yatese mu disika enso aban ne ba ntimi nche obia sikadi a omode to MPP so nyina no eno bisa NDC fo se adanse wo he a obaka se edi tro na gi to mi enti safo te babi ana me na me de aban ne ba me na me de NDC ba eye me na me hye nkom se
Mahama never winning, and this is for no cranium, so 1 year. And it's no moon for you. So, I am telling you, say, wow, what your tower near say, one idea and this buying, and this is for say, 1 year. Or money acquire or money, 1 year, because no bury no my badada. And to all preach not do Tronako. And Abronye Dc, and I Abronye on your careful. Who shall come? Well, and come say away. What is America? America suffer for no. What to say a 2 bar? No, my sort of say win about winning. Canada, I suffer for no. No, Mona Dinya, my son by Ama Africa, ye so mu. And I am to have Muffy Senya, my son, a free African, a cabro for no homeboy. Abrofuna na debre. What to say Paris? France maimu ye 2 aba na broni sofu bia kwakoshe nkom me da menti bi da enso bibinia broni na ono no di nyame sombre ye wo ha no ono no timi tena ha ka kire se ono na hye nkom se Donald Trump ba wini aya agro wo wani so nyame ni we say joke there is a God I obia nim say nyame wo ho na mom sade Musia fa Mary ho a obia ni Mary kro wo ni ba Yesu onya mfaso sa o se mfaso amonya no mfaso amonya pa no se Joseph babia yesie no Yesu papa mfaso amonya mumu binum afa kwambone so anya sika wo Mary ho afa kwambone anya sika wo Yesu ho no se ba now nka Yesu amu no kamotutu ato I go do adaka de asie no foforo asese ba now nka babia yesie Yesu no kama koyi adaka ne se yetete adaka na nka mato gold de e de asie no because ma benefit pa Ghana yenya nanti adwuma ampipi ba ye 8 years no yenya ye 1992 constitution no adwuma akofo ye no ape na eduru babie no ehyewo ba e ka Ghana fo no omo se yafekofo o man panyina na nado danko akofo ado yesi wadi cathedral sika wayese aban we ba enura ya aban we be nanso education minister say secondary school bia no practical fees ema school bia nye practical fees haru na edusu no na aban na binasi enura yi ena da bia me hyenkom nti nipa nyimi ni ana Reverend Kusi Boatenum for the first time an income share back wa fairy 2024 over the years Reverend Kusi Boaten come share and fairly da nso mfantu ne homwa o man nipa o man nipa sum jono on huna nkrofo on fan puppet ne huna nkrofo we ya meku we ya meyese we ya be careful we ya big seas da on tisade ne bi enso amanfo edinatem enso onyina na sori da mu enka so obi akasa tiam ntimeku no me bompa ya kunu me ye ne say me dome no onye bi da enso amanfo edinatem and this for hwan safo ban so yi otabe so yi Reverend Mante and are you former Obuasi Methodist Bishop? Actually, I didn't buy Joe how pension coffee na. So for back where you didn't tem. What's what they say? So for back one, you didn't temper or Ghana ha. I can't Reverend I Professor Mante Otabe a Reverend Kusi Boaten. And so on to say Otabe Vejunaka say, Makuobi, Madumobi, on to say Matebaka. Or say everything, Mijama Nyame. What you say? Mijama Nyame, Bibia Mijama Nyame. Ba Mojamu Babe Ditrana, no more the warning at Taratua. Munkatre ni patuma siso onye onye very careful. Adia mu ye ewu ya aba mu ye sei wo krom ha mu ko wo ho no eye exam se na mu kwatwera na ye bisa ma asofofo ewu ya eba na anu ya mu ko ho competition
mo ko wo ho we si me na me kan ye me na me hu ye me frɛ ni pasuma se wa mada me frɛ say me hu ne 3 months me ye say e man mfro fratin ko ha e man yo ho ya bremo me hu ne 3 months ana me ka se man mfro fratin ko ba bia and so president thank you to owie July nyina na president Mahama the helicopter e ko dwabo so nyina also catch that president Mahama say a man fro helicopter and koba bia and so the month of July the month of June and you know 3 months near the Kasama Asante region Mia Manim president Mahama the Air Force Ekoi Tamale or the Air Force Ekoi I Draboso or the Nina Coco Landi up there and as I say more and I somewhere now bano I fancy I asama ya de fans Davio yanka no krema won sa asem we ya aba no e ya asema ya de fans se me na medi kan hu ye me na medi kan kan ye me na me ye sei kwasi am bi sam ne say wo hu ye say president ba be tu kwan president so tu kwan a e on na pamfo enti alupre na wo hu say president benya crash no president kwa na atim yi no o ma kan de o nya nyame ma hey, Namutimi save President John Dramani Mahama. Yedamase. Asafufu amosemu na mo save President Mahama Ogusu tiase no. And na numrei me gina Nyankopon dinimu adamase. Samutimi save President Mahama. Asida because o man Ghana yempe bridge se bibi besi na o mampanyini ko yempe sa enti yedamase. Namom ye bisa mo say asembe na nyanko wotwena aka ne so omo de ontime nyi omo continue omo de nyame antima nyi omo mboa ene de manti ni to bia nyankopon ama mo letter bia say sa nipa wotwena aka no otwere letter brem because say de mo na mo ya nyame secretary nti bibia besi bia mu hu anti president de da mo asese mu hu ye na mo save no akwankyere mo de ma nyina yate na mo nipa wotwe no Nyankopon so bone be no ma ya omo ne de na ontime nyi omo nti ese so omo na furu pray ni ko wu ese so omo na furu pray ni ko wu obia nim se weda ya ye wo mi enye papa obia nim ene ba force landing ekoso ewo enkoko ekolande Water River wo flight helicopter ekolande by force obia nyahio na mo mote wanyina no o makasa se ye ka se bibi fufuro besi ye ka se bibi fufuro besi because wo mo se weda ne nyena no o motane ye be lande ye by force e wa afuo bi mu weda ne tete na o mokoye wenum so na o mokoto weda num because anopa ni nyina na omo fly no it could be said na weda ne nye it could be said anopa no so omo ba betuo no na weda ne ye na omo kodura mfiri no na omo kwahia bad weather eba ne sa na enye yize ene de si ye no omo tu afri akra no na weda ne ye bo omo koto bad weather mu and immediately until who compare whether night man na omo tani ye ebe landi obi afuo mu a ebe tena basa na no de na whether ne ye bad to ma wuwu a ya esese kan ho asem enye wu a obi di yese me na me yakotwere exams no me reverend so me na me di first me nkom se ne yanyintum because me frɛ obi oben mampanyini na wa ho obi a odi mampanyini besi akonwa so a only access to the president. Now this of flow be 3 months. Nani panem fan call. Hey, Yabremo. Obia wona the president yesiswo. Now need access to the president. Utimi flow be or what be say because I ni paneta can a yiniama lordina chire. And to friend say or access to lordina. And I say, yeah, or the Hunanekasa. Obia wona the president, yes, is what dear.
as I say anadwo 2 a.m. crowd free president ya utiminya president no obi a wona ade president Ubeto achara waju na mama e wo comment section hi Penyah Block Media